Halo guys, pekerjaan udah beres. Sekarang kita gantiin motor guys. Tuh si abong serek manian motor teh heula teh. Nama Grab, Gojek, Shopping geus beres KB nama guys geus jam 4 pokona. Urang manian motor tah, di motor. Ladu gitu guys. Motor ngebadeg gitu tinggal. Kalau motor kan urang manian lah motornya. Ada hade. Kumaha urang kencayna guys. Biasanya mah disetim, cuma namun disetim sok hujan ke Korea main karena kusorangan we nu. Nah, tuh di dia guys, apa nanya? Nah, gitu. Mama itu buka auto show siapa? Auto show siapa? Auto show. Lagi kerang kuning. Ah guys, mandian motor. Boleh apa cai kok? Boleh. Boleh. Nah. Air mah badak guys. Segar. Sore-sore begini mah mandiin motor. Pulang, tidur, nyuci baju di rumah. Biar komen lemari guys ya urang. Guys. Ngomong kurang gede atau talinya itu kan ada yang gede. Tuh, kok tuh tali tuh. Yang gede nih. Cuma kecil. Standar 2 dulu atuh kok. Ah, singkoh mah. Dibagi-bagi atuh, itu mah. Ditipis. Mandiin mau putar dulu guys. Tapi tumben kok belum mandiin motor kok?